Nongere kugusuhuza wowe wakoze subscribe ku Muvuno TV, tugiye kongera tubane muri cya kiganiro cyacu mukunda cyane aricyo inyanja itagira iherezo. Kuri uyu munsi reka turebere hamwe icyo Macron ndetse n'itangazo Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa yashyize hanze. Riragira riti Macron yasabye ko M23 n'ingabo z'u Rwanda bava muri RD Congo na FDLR igasenywa. Perezida Macron yavuze ko yaganiriye na Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame umwe kuri umwe ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziva mu bice zafashe n'ingabo z'u Rwanda zikava mu butaka bw'icyo gihugu n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ugasenywa. Macron yabivuze ku wa gatandatu mu ngoro ya Grand Palais mu murwa mukuru wa Paris mu gusoza inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za leta bo mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa OIF yari imaze iminsi 2 ibera mu Bufaransa. Macron yavuze ko ubu abavuga igifaransa barenga miliyoni 320 bo mu migabane yose ndetse vuba aha ruzaba ururimi rwa gatatu ruvugwa ku isi. Yongeraho ko la francophonie ari ahantu h'ejo hazaza. Kuri ubu igifaransa kiri ku mwanya wa 5 ku isi nk'uko bikubiye muri raporo iheruka ya la francophonie yo mu mwaka wa 2022 itangazwa buri myaka 4. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Macron yagarutse ku kibazo cy'intambara y'uburasirazuba bwa DR Congo. Yagize ati turashishikariza mu buryo busobanutse neza RDC n'u Rwanda kugera ku masezerano yo mu rwego rw'ubuhuza bwa Angola ndetse na OIF igomba kugira uruhare mu gufasha umuhate wo mu karere. Muri urwo rwego kubirebana n'Ubufaransa buri gihe twarabisobanuye neza kandi buri umwe Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi nabimubwiye turasaba ko M23 n'ingabo z'u Rwanda bava ku butaka bwa DRC. Turasaba no gutangira isenywa rya FDLR n'imitwe yose yitwaje intwaro muri RDC n'ihagarikwa ry'imvugo y'urwango. Ubutegetsi bwa Kinshasa, raporo y'inzobere n'umuryango w'abibumbye ONU n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha M23. M23 ihakana gufashwa n'u Rwanda gusa ntirwahakanye ibirego byo muri raporo y'inzobere za ONU ivuga ko rufite abasirikare barenga 4,000 barwana ku ruhare rwa M23. Umutwe wa M23 uvuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, uvuga ko bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda niyo raporo banashinja ubutegetsi bwa Congo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba z'Abanyarwanda za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Kigali zikorera mu burasirazuba bwa RD Congo. Kinshasa irabihakana. Kuki Tshisekedi yatashye inama itarangiye? Mbere yaho mu gitondo cyo kuwa gatandatu, Perezida wa DR Congo Felix Tshisekedi yaratashye atitabiriye imirimo yose y'iyo nama kuri uwo munsi wa nyuma. Amakuru avuga ko bwari uburyo bwo kwerekana ko atishimiye ko Macron atarakomeje ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba
bwa DR Congo mu ijambo rye ryo gutangiza iyo nama ku wa gatanu, uwo yavugaga ku bibazo by'umutekano muke byugarije isi. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yabajije Macron impamvu atavuze ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa DR Congo, igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abavuga igifaransa hanze y'Ubufaransa. Yanamubajije kuri gahunda yari afite yo guhuriza hamwe ku meza Perezida Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakakiganiraho iruhande rw'inama ya La Francophonie, none umwe muri bo akaba yari atagihari. Iri ryari itangazo ndetse n'amakuru yacishijwe anatangazwa n'urubuga rwa BBC. Reka dukomeze tubane. Yari Ken Chris nk'ibisanzwe afatanyije na Justin Ngombwa. Murakoze cyane, mugire icyumweru cyiza.